na ko imong kilay. Hello everyone and welcome back to my channel. Today I have my sisters with me. She is Marianne, she is Mariz, and we have thought of a challenge, and it's going to be there's a twist to the makeup challenge, the usual makeup challenge. So mechanics kay there are different types of makeup on the table scattered. Yeah, we will be given 5 seconds to choose one specific product and we'll be applying it to the person kung kinsang name among mabunutan sa paper. Okay? Tulo na so bunot na pirmi kada product. Okay. So, let's start. Without further ado, let's start. So, by the way, we'll be also trying out this product from Vice. It's BT21. It has 12 shades, but yeah, the lucky person who will be picking this later will apply this to the lucky person as well. Anyway, let's start. So kita tulod dungan close, then ikaw mag-have 5 seconds, then open. Okay, sige, 1, 2, close your eyes. First is wala na primer, diyan ta mag-primer. So atong pilion na first product is for foundation. So anything na mapili na to, For foundation na to, so whole face i-apply. Okay, foundation. Okay. Oh my God. Ay, Ayaw, memorya. Ako lang, Hindi ko lang. Ako sa ikon, ha? Ako sa i-mix, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Piyong. Wait, ate. Wait, ako sa i-mix ka na. Sige. Ate, kasi ni Tiones, ako sa i-mix. Okay, 1, 2, 3, go. Foundation. 1, 2, 3, 4, 5. Then show. Show sa taas. Ang sumaniyo. Baby cream. Okay. Asa lang baby cream? Ara di ay. O sige, go. So, lista. Ara. Ikaw sa mag-pick na. Ayun, nagtanaw. Sakto So, foundation. yung make-up pante is Si... Ako self. Pwede? Oh, okay rin na. May Maria na mo make up na ko eh. Haha. Yellow. Okay. So, we only have 30 seconds to apply whatever we have on hand to the person whose names we Chosen. chose. Chosen ka dyan. We've chosen. Tutulong sa inyo. We can turn on the fan, we can turn on the AC. Kaya banha kayo siya sa video later. So, Oh my God. padawin ka na makita mo sa camera, anak. Okay, 1, 2, 3, go. Wait, ako'y brush! Ano po, bali ba yun? Wala na. Ay, ayan. Huwag na lagi balsa. Tarang mo, ate mo. Tarang mo na nakugod. Ay, gabi na ako ba yun? Wait. Okay. Time's up. Nasa mo nang Mariz. Okay, so Bugal-bugal ki we're done with foundation. Closing the names. Uy, kaya ka ning Maria. Ayun na natarong nga wing. Gina. Okay. Next. Wait. Next is, pero ibalik gihapon ang tanan products para. Yes. Next is for eyebrows. Eyebrow. Okay, eyebrows. 4, 3, 2, go. 1, 2, 3. Sige lang. 4, 5. Di man na itikasan. Nagbuliw. Nawa ka. Ang ka na, gamitoy, may cues gyapon. Resourceful Okay, ba? so, mabunutan na to nga names. Where are the names? RIP Dignity. Sige, Para ko, ha? names. Meron na Sige. isa. Ate Marisa sa ipibig. Don't break my heart. Chanchalalan. Man. O, sige mo nga. Oh, Yay! okay. Baby. Ipadulang rin mo na.
Hindi na ako pwede even No. out. Wow. Unanimous. Ulog So, yun. ako sa... Look, ako, okay, black Saan na eyeliner. din? Muro man nagpensil-pen. Sige, oh, kilay niya, Isa ka maan? Mine is... Hala ba yun? Hala ha. Parang may nanalo na. Game 4. Wait sa, timer, Ay, timer. ka-goal challenge. Bito rin, di mo need to life story. Timer ha. Ah, Okay, 1, 2, 3, go. Oh my god, ang saan ako na? Uli time no. Sinuangan sa tawa. Bugal-bugal mo. Uy, Mariz! Ay, ang ginahayag. Nang, buong gitarong bilang ko yung kilay. Kilay na kuha kaya. Bugal-bugal mo ha. Bugal-bugal mo. Bugal-bugal mo. Uy, bagay! Ah, Gasalig ka. Ano, nagyatay, Mariz. Uy, bugal-bugal naman ni Uy. Okay, next. Okay, next, eyeshadow. Ano sa eyeshadow? Eyeshadow. Mine is in Conflict. Gigita gini, mag-picture after. Okay, one. Eyeshadow? Eyeshadow. Wait sa. Ayun, eyeshadow. Oh, okay. Oh, Okay. Wait sa. One. Ate mo na Wala ko lang kita daw mga pugma. 1, 2, 3, go. 1. I know it. Uy, mga hug na, Marianne ha. Hindi, lagi. Ayun! Wait, si Ate Mariz! Wala pa, uy. Huwag pa lagi, Jo. Wait, okay. 1, 2, 3, go. 1, Pang eyeshadow, no? 2, 3, Asa ba itong square? 4, 5. Huwag ko nakuha. Unsa ba Okay, ni? bilis na. Uy, ang camera. Oh, sorry guys. Okay na, wala na. Oh yeah, I got the Unsa ba eyeshadow? Pwede ko balik. No, wala na. Dili na, muna na. Yawa. Dahil hindi mo pilit sa kong mata, day. Dahil di man sa di kayo mo bonus yung Okay. Hopefully na. Mine is the Wow. cosmetics. Iya man nagipadool niya. Uy, wala. Powder blush, cool ra. No, paano siya? Kanang Concealer? BB cream na. Gigi. BB cream. Names. And then mine, guys, kay Amazing Mascara. Bahala sila. Kasi Sige, maputang- ako na sa una. Wala, sus, bunot. Ako na sa una. Kana ako. Yay! Maan. Timon. Shit! No! Hindi pa niya mascara! Hindi ako mascara! Smoky eye ba? Smoky eye. Uy! Nag-ear mo mo! Okay. Ate, sorry. Ikaw na. Wa ko iway problema. Bisag sa ako, ah. Yan. Ay, sa akong make-upan. Ako self. Wala kaya sabay. Dahil di man sa di kayo mo bonus yung Okay. Hopefully na. Ikaw na. Wa ko iway problema. Bisag sa ako, ah. Bugal-bugal na ni ha. Sana ni... Okay, timer. Wait sa... Saan may paggamit ba yun? Kaya sa Ako rin checks ha. Gusto bitaw kang smoky. Ay, Wala eyeshadow. kaya eyeshadow Yan na na. sa Di ni imong... waterproof? Yan na. Sa imong finger. Gigi. Okay, wait sa timer. 1, 2, 3, go. Kauwaw, ani ba yun? Uy, akong... Bye-bye, dignity. Di ko ano, ni gana siya. Oh no. Ay, gluhag. Hindi ko kakita na. Ay, shadow ha, mga tikasan mo, guys. Shadow. Yan ka. Siguro ng timer. Saan kayo yan? Uy. Kaya, Kailan mo rakon na rin? Wala, enter mo na ako. Uy, Ganun na. next. Okay, wait. Blush. Blush? Okay. Blush. Okay. Asa may blush, ano? Ay, ang isa ng product. Agad na. Oh my God. Ay, paghug yan. Okay. Sige, daghan na kay products diri nga wa magamit. Blush, no? Asa may... ba na lang. Okay. Ah. 1. Usa magdungan, tagkuha no. Bantay ang kamera no na, di siya mutuwad ba? Okay, okay. Close eyes. Close. 1, 2, 3. Wait, ha. Ako sa inyo. Kani? Blush. Wait. Kaya ko lang. 4, 3, 2, go. 1, Yes. 2, May sakto dyan eh. 3, 4, 5,
5. Mana? Okay. Yay! It's the Yes. correct item, but my face is irreparable. Names! Okay, di kinaghan man tag-blush. Good mo na safe itong blushes. Okay. Okay. Ikaw na said. Gawin ako matabay. Yan yan! It's payback time! My name! Oh my God. So, ikaw. Kasi yung youth. Kani, left yan. Oh. Timer. Safe magtatanan. Wait. Saan ni? Oh. Okay, 1. Wait, open sa na to. 1, 2, 3, go. Haras ka, Maris! Uy, ang camera! Pero ayaw! Ayaw! Ikaw na, Maris! Uy, dali na! Uy, ibalin mo na! Maris! Unsa na? Jump! Baho na lagi ako ulit sa first round flash! Hala, Day! Cannot be na, Day! Okay, stop! Uy, kaya tamuro ko, hindi ko latas. Uy, marunong ko latas. Last one! Lipstick na? Uy, marunong kita kaaway. Lipstick! Hala, bugol. Yeah. Close yours! Sige, tagay ko. Okay, wait sa ha. Okay, 1. Wait, ako kayo. Lipstick? Asa may lipstick? Oh, sige. Ay, close eyes na. Lagi Okay. ako titanong. 1. Close eyes na sila tananon. Okay, 1. Huwag yan! I know. Oh, lagi ka. 1, 2, 3, go. Lipstick? 1, 2, 3, 4, Yes, ganun ko 5. juga eh. Open. Hana. Yay! Lipstick talaga. Okay, Mga papers. Ako na po, be. Ay, but, Tsuran sa dagnawang yun ba ka ng solo-solo ba? Oh, Para makita yun. para thumbnail. Ako is myself. Di ba ka nagtag sa... Ma! Wang! Holy ass. Okay. Wait, Dagan kay kagipang beef na mga pamalikas na po. dabang laro na. Okay, ay, timer. Okay, 1, 2, 3, go. Yeah, ay, no, pa ka na ano. Easy. Easy. Uy, ganun mo na timer ba yun? Nag-time na. Sure ba? Okay. Okay. It's all done. Thank you so much for so much talent in this room. So guys, What the... Wala kaya, sabay. picture ta individual. So we will be showing you the pictures later on, one by one. And if you guys appreciate what we're doing for you, please do like this video, subscribe to the channel by tapping on subscribe below and tapping on the bell so that you'll be informed of new uploads. Thank you so much for watching this video. If you have comments or suggestions on what we should be doing next, please do leave them in the comments below. Please follow Marianne and Mariz. I'll be giving you their social media accounts in the description below. Thank you so much for watching this video, lovies. Hope to see you on our next vlog. Bye. Are you entertained? Konti thumbnail. Okay.